A fe welon ni bod Kitty wedi bod yn beirniadu ddo yn chwim iawn. Do, oedd hi'n sionc ofnadw ond oedd hi. Fi'n credu bod Kitty'n gwybod yn union beth oedd hi moyn. Beth am y broses o feirniadu? Achos un peth sy'nynharo i, ti'n gweld y stiwardiad a'i clipfyrddau yn nodi pethau lawr. Dyw'r beirniad byth yn nodi dim i lawr, mae gyd yn y meddwl. Odi. Fi'n credu bod dim bwysig bod nhw ddim mor reidrwydd wel, yn sicr bod nhw ddim yn gweld y catalog, mae hwnna'n bwysig. Y stiwardiad sy'n ar catalog nag yr beirniad byth. Ond mae'n dipyn o gofio, yn dyw e, o ran beth maen nhw yn mynd amdano fe. Yndw, hynny ar Shaboom. Sa'n clywed? Yn rhan ucha y prif gylch, i ni'n gweld yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Dosbarth weddol fywiog, a mae hynny am reswm gan bod y Caseg Fagu mewn gyda'i hebolion. Caseg Fagu dros 8 mlwydd o'd, a wrth natur mae'r dosbarth yma wastod yn eitha bywiog yn dywi beth. Odi, mae, achos mae'r Caseg moyn mynd at yr ebolion moyn mynd nôl at i'm hame. Ond felly mae lot yn mynd mlaen yn y dosbarth yma, mae'n edrych y bach yn chaotic weithiau. Ond wyt ti'n gweld natur o dy flaen di? Yn sicr, yn sicr. Mae'n eitha job fel stiwardiad i gadw trefn dros y dosbarthiadau yma weithiau. I ni'n gweld yn y dosbarth ar frig y dosbarth yma, mae Heniarth Shaboom. Ia, gyda Richard Miller yn ei dangos ar ran fe a Meirion. A wedyn yn ail mae dyn ni Liz Kilby gyda Idyllic Gwynefia. Felly 2 gaseg sydd wedi ennill dipyn ar y brig. Fi'n credu bod na benderfyniad ar fi'n dod. Mae na gasglu a mae na drafod rhwng y stiwardiad. Felly sgwn i os fydd Heniarth Shaboom yn dal gafel ar y safle cynta. Na dim eto. Bach o newidiaeth lawr ymhellach y linell. A mae hyn yr un mor bwysig hefyd yn dywe. Odi mae fe'n bwysig bod pawb yn teimlo fel sy'n nhw'n cael eu moment. Mae dyn ni crympwel Blue Emerald fi'n credu wedi symud i fyny. Gyda... Wel, nid Catherine sy'n ei dangos. Fi'n credu un o merched Catherine. Welon ni Catherine yn ennill llynedd. Cofio yn gwenu wrth fynd ar hyd y grandstand? O, do. A mae'r het i ffwrdd. Felly Heniarth Shaboom sy'n ei chael. Ar wen, arwyneb Meirion, Davies yn gweud cyfrolau. A cydweithio rhwng Meirion a Richard wedi talu ar ei ganfed. Odi. A het Meirion i ffwrdd hefyd. Ceri oedd e'n chwysu tyn bach cyn ni Kitty wneud ei phenderfyniad. Tipyn o gefnogaeth o'r brif eisteddle hefyd. A cyfle i gael sgwrs rhwng y beirniad a'r cystadleuwyr. Ia, sgwrs bach. Ambell i air fach. Fe geiff yr ebolion a'i mhame fynd yn ôl at ei gilydd.
Profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuaeth i'w codi'r brig yn y prif gylch. A llongyfarchiadau gwresog i heniarth Shaboom ar gipio'r wobr gynta heddi yn eiddo i Richard Miller a Meirion Davies. Caseg Fagu, Dyna chi swydd yn ymlaen iawn I dosbarth 22, a mae'n sydd yn etholion, so rhywun o'n class 22. Well, Richard Miller, you are back with us this year with another red rosette, this year in the senior broodmare class in the Section A's. Yes, this is probably the first time he's shown the Section A for 10 years or so here. I think the last one was her father that was young stock champion. No stranger in the Bs, the Section Bs last year, back with the A's this year. In 2 classes time, they'll be back in with the B. Oh, you're with the Bs as well this year? Yeah, I hope they don't clash. But yeah, she was just chuffed because she was young stock champion when she was 3, and that was 6 years ago. So to come back and win is excellent. Yeah. Fantastic. And what are the plans for this mare now when she goes back to the stud? Well, she's qualified for the Horse of the Year show. She was Supreme Champion at Cheshire County, so she'll have to stay and look beautiful until October. And then she's in foal, scanned in foal again, so she'll be retired probably after that. Yeah. So how old is she now? She's 9. She's 9. So you've got a lot of keeping her white ready for October in the Horse of the Year show. You've also got to keep her white now until the championships. Absolutely. So many, many congratulations and good luck later on. Thank you. And can I quickly shout out, I don't know where the camera is, to Penelope Porter, who's 8 years old, sitting cross-legged in front of the TV in Victoria, Australia, hoping to catch sight of her friends in Wales. So, hi Penelope. Hi Penelope, a llongyfarchiadau mawr iawn I chi Richard. Very good, you're welcome.